Tuh lur, super. Lur, aduh. Lausen jalan air mah. Mantap. Gencak guys. Hamba goang. Kena awak maya Atuh kumaha deui nya. kumaha deui Iya, urang. Teu dia jong kurang susah deui tahu ada. Bener. Gotong royong. Nah, gitu guys. Tuh. Lu lagi kerja bakti nih. Ambil bambu di hutan. Hutan gunung. Lagi gotong royong. Iya, Nih mobil awi. warga RT 03 Iya, betul truk sih. pentas. Buat hiburan bioskop. Salah. Salah ya? Maulud. Oh, ini. Oh, ini karena bioskop aja. Nanti. Karena YouTube di Parurun tak. Bapak Ogin, nujung ada mal tali. Guys, kali Terus guys. ngopi Chan, Can ngopi. Kayak di lokasi. kayak di lokasi. Kayak di nu Pak RT. Oh ini tuh. Wah, Genep siki. ulah sur-sur ting, Wak. Bapak Obeng. Oke guys. Sebelum berangkat kita kerja bakti dulu guys. Sehat? Alhamdulillah guys. Lur, kita mau ke atas lur. Mau lihat yang ngambil awi gomong. Tuh lur, seueuran gening ya. Halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, tuh ini proses Tuh. bernyala awi pemolidan. Tuh. Seueuran geningan tuh. Aduh. Alhamdulillah RT 3 mah kompak lah pokoknya. Alhamdulillah. RT 4 sementara ada 3 ekor. Anu rerempo ge naik pokoknya. RT 1 cuma 2 ekor. Ya. Tadi maka dieu. Berarti dia tilu tanuku dibawa ku adang mah. Bah. 8, Pak. Ini lur. Aduh, leuseuh ngawak ge. Beusuh. Leuseuh. Sami Aduh. wae. Cuma itu aduh. Kadek santai geula tuh. Batuk jauh teuing euy. Hai. Tuh Pak RT na di jauh. Maksakeun. Jangan Lin. Maksakeun aduh. Maksakeun lah. Dengereun awak mah ieu aduh. Atuh kumaha deui nya. Kumaha deui urang. Teu dia jong kurang susah deui tahu ada. Bener. Gotong royong. Nah, gitu guys. Tuh. Sapi. Ayo menang sarung tangan doang. Tukang nagok doang ieu mah. Capek. Weh. Awas. Ya orang ada kemudahan boleh ieu nya. Aduh jadi we lah. Gara wawancara heula. Ya. Kalah kaditinihan RW mah heueuh nya. Eta si ulah mah bener. Iya si ulah mah iya mah iya. Kela wat. Kela. Tarik itu tarik. Iya, koi sudah bah. Iya, Pak, lu gede nawa ieu, potong, Pak. Tuh lur, super. Awina super ieu mah.
Mana yuk deh yuk tajeng panang rumah yuk. Panang. Seberang Pak? Meter. Kenapa tengah Pak? Padahal Pak. Kenapa? Paling jauh lebih 5 ya. Dan dorong pemula. Oh, awas, awas. Wah. Yalah kalau Mbah. Wah, itu. Wih. Nabi Mararaja. Wah, wah. Wah, wah, betul Pak. Tanggung gua apa tengah. Wah. Wah, tengah. Beres ya. Tinggal akan jadikan ya, Mas. Siap. Wah. Oke, Pak. Pak. Oh, kita ingat. Bangun pilih gitu bawa teh. Oh, atuh ada ke bawah dia mau ngasih gitu ke bawah. Dep, gotong dep. Oi. Yo. Kala. Ya. Gotong royong. Itu guys. Umur panjang bae ya mah woi. Mana? Ketungtung potong. Semeteran deui. Awas, Wan. Semeter deui bae. Nah, gitu ayo. Potong kadinya na mending ge. Tolong ka dieu na. Mending ketungtung na jeung talupuh mah tuh potong. Kadinya. Heuh, kana ieu wa. Jadi leutik mah. Kieu we ya. Heeh. Bisa ruakeun. Ulah. Mah rada gedean seutik. Besi. Hanya bedog. Lur, semangat, semangat. Kita bawa ke ditujuh. Ayo, yang makarunya we. Bawa eta, tapi kendeng eta. Dah bujur uing. Yey. Atuh lenggahan. Ini bawa ku aming kusur. Wih, panjang atuh ieu mah. Teuing pakai naik. Bagian nanti. Hei, bedog euy. Wah, Atuh eta bedog eta. panjang teuing. Oh, yang itu Olson wae. Nyaah meureun. Ya asli ya. Nyaah. Oh, Babe. Tapi mah benernya. Oprok. Ayo geus segera gusir ka ditu tungtunga. Kabawa geus dinu eta mah pan digusur. Lihat lur, perjuangannya bawa bambu lur. Benar. Aduh. Satu. Inilah hidup di kampung lur. Iya, nu bakalan laku mah deh kita nonton ge. Tuh, wah adon ya. Semangat. Wah, hadirin macet hadirin. Lepasin lu atuh nu amang Enggak cicing heula atuh. Yang macet. Macet. Obat untung ngageberu. Tuh, inilah guys. Perjuangan nih demi meriahnya acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Nabi. Jalani. Oke, lanjut. Ya hati-hati. Lanjut.
Hati-hati di jalannya, hati-hati. Nih Bapak Datuk nih. Halo. Ripuh. Hai buru. Hai buru. Nih Bapak Pitra nih. Edas, gede banget Pak Pitra, iya. Macet lur. Jalannya hese. Lur, aduh. Perjuangan masyarakat. Mang. Pangpanerina panggagana ya kana. Nya. Hebat. Pangpanerina kana. Untungnya kerugi. Pak, tukar nih ya. Keblek lur. Pohara nih. Pas Pitra. Ayo. Atuh udah mana gede-gede teuing barang bawa tehnya. Jalanan yang susah. Hei. Tuh, lur tingali di jalanan. Teruskan lur. Pisang Lagi- guys. Sang naon eta euy? Pisang Ambon. Nih, lur. Tuju istirahat heula di rest area. Oh, jeung belecon ya mah. Ai. Ayo supir mana? Maleureun lah ya. Atuh nuturkeun supir ya tutunya. Harap si Nata gue elin. Bener, Pak. Lamun cinta cinta ka Rasul jeung ka Nabi mah moal sampai kieu urang ya kan. Bener Pak, bener. Ca urang. Oh, buhun waca. Sapi itu bawa. Sapi bawa ka dieu. Beak sih. Air. Jadi herangnya. Heeh, teh pucuk gitu. Teh pucuk herang lin. Oh, Mang Sapian di center. Kamera yang mah beun aku kameranya. Kopi doang. Ini nggak pakai beubeur panas cangkeng. Tuh. Gitu. Itu dari hareup. Nama hari Di tukang komo urang nanya.
Tukang siul. Ternyata begini ya. Pengorbanan ya mah. Iya. Mantap guys, mantap. Mangga, kada di jalana ah. Oh, sok mahiwal. Motong bohong jauh itu. Sausen jalanan nama. Secara tadinya Terus, nyebrut terus. Semangat guys. semangat, Semangat guys. semangat, Semangat terus. semangat, Hey. semangat walaupun jauh. Perjuangan hebatnya Demi maulid. Ya, dapat pahala. Sok mahiwal. Iya. Itu guys. Kali beki seset wae aduh. Hidup ini keras bos. Aduh. 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 Teka. Alhamdulillah lur, udah nyampe lur. Alhamdulillahirabbil alamin. Lur. Tuh, aduh disadiakeun lauk pauk ye. Alhamdulillah. Tuh, masan rokok. Ya bakti orang mam ya Pak. Kopi. Tanah ngopi we yo mah yo Mang Sapi. Kopi guys. Tuh ibu-ibu yang masakinnya di dalam. Mam langsung garap. Ngopi. Tuh, mantap ya mah mantap. Kopi mana kopi? Kayak mam heula lo mau kopi kan mama. Mam heula gara kopi. Sok lah Mang Ogin mimitian. Yang mah kopi heula. Lencah guys. Tempe guys. Tempe di rumah tempe.
Sok sing bebenangan, sing bebenangan. Dang, guys, dang, guys. Sambal guys, sambal. Maaf ya. Ayo PRT. Sambal guys. Mama, mayu orang mam. Ayo sing bebenangan, sing bebenangan. Mama lah baba. Baik, sarapan apa? Iya, ini dia ya. Ayo. Tuh, mantapnya A. Mantap. Hei. Gencak, guys. Sambal goang. Mangga, mangga, mangga. Ayo lagi sapi kan sakit Nih, pada makan. Mau ribu, merasa. Tuh. Tuh, mangga, mangga. Yuk. Ba, mama lah ba. Boleh. Hatur nuhun tos ningali video kami. Tong hilap di subscribe.